tubanje kubasuhuza muraho neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe igihe cyose. Uyu munsi tubafitiye amakuru mashya. Umusore wakekwagaho gucuruza abakobwa yarashwe agerageza gutoroka aho yari afungiye muri gereza i Kigali. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko witwa David Shukuru Mbuyu ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashwe agerageza gutoroka sitasiyo ya gereza ya polisi ya Nyarugunga. Aha ni mu mujyi wa Kigali aho yari afungiye. Itabwa muri yombi ry'uyu musore David Mbuyu Shukuru rifitanye isano n'abakobwa 4 baherutse gutabwa muri yombi bashinjwa gutangaza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore David Mbuyu Shukuru rero ngo yabasohokanye ahitwa Pilipili abagurira akantu maze bamaze gusinda abasaba ko bamufasha guteza imbere urubuga rwe rwa Instagram, bakabimufasha mu buryo bashyiraho amafoto y'urukozasoni ku buryo bizarebwa na benshi. Ngo yababwiye ko icyo akeneye ari ubwinshi bw'abareba konti ye ya Instagram. Aba bakobwa rero ngo bahise babyemera batazuyaje maze bemera kumufasha, maze nyuma baza gutabwa muri yombi bazira amafoto y'urukozasoni bashyize kuri Instagram. Nyuma y'itabwa muri yombi ry'aba bakobwa, uyu musore Mbuyu David nawe ngo yahise atabwa muri yombi maze ajyanwa kuri sitasiyo ya Nyarugunga aho yari afungiye, ari naho yagerageje gutoroka maze araraswa. Ubu ngubu akaba yitabye Imana. Twavuga rero ngo iruhuko ridashira kuri David Shukuru Mbuyu. Murakoze, murakarama.